Prije bile su generacije drugačke, jer nije mladež imjela kam iti. Nije bile televizije, nije bile radija. Onda kad je došel jedan radio sali, onda ovi, kak su moji sini bili i od Vladekavinoga tata, tu je on imel radio, tu su svi vande sedeli koji smo poslušali radio, znaš. Zemsi keksa neki. Taka bile čiste drugačke pokle bile druge za svaku decu. I tu dele pri cesti, ali smo došla da ima gladna na večer. Onda tvoja prabaka veli, joj, niste ni šjela, reko, nijesme gladne sme. Ja imam graha, hoćete graha, reko, da smo mi jela grah. Za najže sam ti povedala, za mesina, za krave, za štalu. A prije smo na pašu s kravami hodili, znaš. To išle jutri da večer su krave išle na pašu. Na štriku smo pelala krave. I to nisu imeli kam negdje tu kraj ceste. Po grabi su se pasla krava i tak smo došli na večer, su se napila voda i išli su spati. A drugo se kosile kravami, trava i to koji su. Nismo tu po Trnavcu jer bi bile vočke, znaš. A da sam me hitila v čale, bi glavu razbila. Taka bili trdi. Dene se spekel, mi smo 8 dani to morali jesti. Nije bili svaki dan friški. Da ga nismo pojeli, nekdo so znali splesneveti, jer smo to obrezali. Viš, kako to prije bile. Da smo to tako koruzne i malinu smo mljeli. Mi smo prije malin imeli, znaš, podenicu na vodu. Onda pili bi jedan onak žakelj koruza i to bi odnesla v malin i to bi somljela. I iz toga smo kruh pekli. Još se sad pri Belku, otkud sam ja još je malin. Te sam ne dijela više jer nema vode. Ali tu navijek ja malin i mlijela. Pšenicu, kuruzu, hrš tu i imer sve. I ideš i ti, ali vidiš da nije tako. Zato nek mladi ostaju doma, ti ostani doma. Ti najdi nikam. Če si školovan, si spometniješ za našu državu. Koji ne. Jer naši isti trebaju spometni ljudi, samo im vujde ko te nećeju platiti. Ali budu se jedan put spometovali, i oni.